ko ke hufanga mo ngahi talfatap ko tope fa o atu pe meheni ka ada mo ai fainga maria ko ni ke fa hoko atu mo proklama ko ia fa wiki o wiloko e fatfonu fo o ai ko heni pe mo piveni piukala ke ma fa hoko atu ta proklama ko ia ki wikeni hufanga pe ngahi talamalu e fonua ka ma ngahi ha ko tope to donu ke fa tapua atu pe meheni ka mangawe pe ngahi rea ku fainga fua pe mo mahino ke ta proklama ko he wikeni pea ku whadanga pea kuangole rei atu e proklama ko ni ki apina ki he whepea wheitu uku ke mamata mai mea i ke tau proklama whatwhono fo o ki he wikeni o ku tatale rei koe ki he tau proklama ko ia o e wikeni pea motoka ta ki o sea tu pea tau proklama i he pongpongin whoko whiwhia ke tatale rei a piveni pea mitonga eki a ia o ku maangau a ki pea re o i he proklama ki ahoni ke lawa ke whahoka tu ake tau proklama o tatai rei koe i he ahoni ki he proklama koe ni whatwhanua fo o. Ilo pe kula he pito e ngahi whatongia. Tato whito ke hopo pe me i tonga e kina. Lava ke whemo i kina holoai ka koe ngā mao e whainga maari e pongpongini. Pe a ku whawhiawhia ke lava whahoko e proklama whatwhanua fo o. Whewheha ke piveni ki he pongpongi koe ni. E piveni katoko ki whamui mai ho audio. Koi ni mo ima. Malo pisolo ko fa malo de pe fa nga mari pa ko fa ka te fa tapu. Kai ada ge ko te pe ta no i sakko kau programa e fatfonwa. Koi. Mo de pito e piven ko ulo pe ko taimi lahi ni ko taimi ko ni ku lahi apita ngahi ngawe na fai ko tu ko issue lahi taha ke weekend wiki ko osi wiki mai ko ni ko tau situ ke ba mo weekend ko lere ko ia hopo ko ni he primary he aia ku ko taha ia ka venga lahi tu ke hange me ngahi ka venga ngawe ko pure anga ko tu hoko pe fo ke kai ke lava ke ta ofi ngahi ka venga ngawe pure anga i kuna fa hoko hange ki he covid ko ahi ko ne pare miau ne lo tonga me i oklanini i ahi ko he fkataha ko ki o seni na fai ko ni i he fonua ko ni pasifiki ka ku ngahi ka venga ke hanga ko ngahi langa ko fataptapu ki wika ha mo ha fu ngahi ka venga ko ya o kulere pe ngahi ka venga ngawe ia pure anga pe ngahi fatongia ku fa hoko ka ko tui ko taha ia ngahi mea ko ni ku wa ukia he weekend ku fai kia tala noa weekend ko hopo pe ko fa ampe ke taki tala noa he hopo ko ngahi ku o kaulele pe ke lava o update mai hopo ku ngā koe ke lako fu mau he kakai me murini ngahi ongongo fai kik fika o ki ngahi hopo ka ko pehe ke taki i fokio o kamata me he hopo piven ko ngā ke lava o whamatu ngai ta proklama ko ia i he ahoni, i he hopo koe ni tau i e whaihala koe hatu unga koe ai takamata pe me he tu unga koe ni koe ai hopo koe ni a koe ngā koe hatu unga koe ai hopo he taini mi. Robin Soloi. Koe toki lava whakene ki marolo ki whakamari. Koe. Pada i whaosi mahopo ane asi whahua te maranga tuku e te au ane asi. Ko fa maulahi o ki lava o ani se ke tu le lava kana ne pe tene tala pe tu ni va veta pe ai o mago ka hau pe pe tu si te por lo o tu va pe ne koi a tu ngai ko ko ai hopo ko koi ai ko tali pe ni ke tu ni o si fo ke hopo ko ia tonga tapuana tau no ke ai proklama ki mua mahina o pite hopo koe a tonga tapua ulungia a semisika ka ku ma o pehe whafonga lo tonga kani tu koe ngai hopo koe ni ke he lao o e whailo koe ni i he fili o te ai hawhainga maari e ki he ni i ko ulungia ka ngai hopo koe ni yanga maheni wanga ke kakai ki he tangi pe koe hopo e koe ni koe ne fo i pe ku ulungia pe mo maalohi pe koe ne osi ia o koe ai pe ai whainga maari e ke tangi koe Remember ko ngata anga ya o level sa mawanga ngata me fa mautangi koi
o ko o wai pe whanongo o ko kai ke whia maria tanta kua ke tutu ni nai pufoi ki lawe ki mua e ta kua kara mau ne ki matawai wai ngai foi ai mea ki ate ki he loia ke lava establish ne keisi okay ke ho ke ko sol tu wai pe ki ta no ko hopo ko ga tanta kua ke he ia mana tula hopo ko tanta fitu ko pattern of proof na wak fe ma ke lava fa i ko tanta pu he tala ki o wak fa pa pau i ko ngai foi mena ko mea go fai kai tu ko ki na boni ko hopo ko ai ko foi fatongi ai loia ke hanga o mai ngai fa boni ke faka ke ne hanga o convince faka mau ko ngai foi mea ko nai hopo ko ngai foi mena tu ko ki na boni ono ke ko mo hopo o kai ke to hela ia no fai foi me kai foi konga ko ia hena admit i pe ia he fai ta io nai mon ai ko foi konga ko ia ta fa ku kai ke ai ko ke to hela ia o no to ku mi ma kai fa mon ke fai aki ai hopo ko foi lao ko primary o konga ua ai ka paure wa ko admitia na o sai pe me ko tu aki o ku mafa tuki rewa hu mai foi kupu tolu kupsi tolu ko ai lao firi foi kupsi tolu ko lao firi ka pau na fai ngai foi foaki ko ha ngai foi nga ue ka toa i loto he mahina tolu o si default mai he lao ko fata votia ta tau e peia kai ke toi os consita ai be me wa ha fonga candidate o foaki pe ko se vesi pe ko koloa pe ko paanga i loto he foi mahina tolu o si o mau ke me ko salbi team ai ko os ti crea default baia ko os fata votia ko mere ma ko hoko ko foi poini ko ya pasle foi puluia ke loia ko failoa mo failoa ke na na wa pulu ke fa bawanga ko me ko na foaki i he foi baha ko mahina tolu o ko no o hinga lele ai ngwa ke la ko good considerations wa no hinga lele ta ko hinga ko ya o ka hinga fa politikare ai ko hinga fa ke ko hopo ta wa ko hopo ga ta puwa raki no foi pete no rufia i he tala ki pa mo ne loya ke nahanga o mai hanga fa oni fa mawanga ko me ko na ku ki ko me na hoko o inga be solo o ia kai ha me aki he kopo ke to ha o hela ia ki alu o tana ki ma ka fa mo ke fa mo ni me ko o tu ki ya ke to fa ilo ko me ale vai fa i taha ke na ha una do mo na pa fa mo ke fa mo ni o ku kai ko ha fa ta wo Maria pito ko ngai ta ha fa to na i he hopo hanga fo ki he fa mau la hi ko o si ko hopa la ma ko hopa la bu nei ko to loi kai te to ha fa nga huinga o alo to ki so e foi ke si ko fa i lo he wa e kon ki mo wa se ta fa to ki lava hopo ki sanuari o wa se ta ha no ko me ko nei fa ma fa i ko he fa mau he foi me ko ya
kana whanau penda kuna toi lawe peki ai kau whakamau ai. Koe ui, koe tukua ki ina kai ke loa fulu hono whiri ki nau tolu. Koe ngā koe ne paipi. O kei whehu ia, e pe oku loa fulu e nei kabineti loa fulu e uwhai kutuni. Kei whehu ia. Ka koe me e ke, koe uinga e koe nau, hanga e whakawawei. Solo koe hopo koe koe aho uape, roki aho, ke hanga he whahai e whailoa o whakawhihi ai kau whamoni. Ka koe aho ua rewa, o au ia ke whakawhihi ai nau kau whamoni. So maulere o au ke loka koe ke whiu koe walu ke lere pe hopoi. Toki tau fi mai hopo ke hiwa. Kana o stala mai pe whamau, he mau kamatape. Pau pe ke o se hopo ke ahon. Ka pau if needed pi ke maulere pe au ke ah. Ya, pe au whakakata ke pe au ke whamau. Ka pau te nau rea moni no e tau o to. Ka pau te nau loi. E ka iewira pe te tau o sikia. E whakakata me pa mau. Kai ke ka hoha. Shoku pariti rewa ai uhopo. Kai ko hopo ka aku ma hopo mateni na Oceanias. Ka hopo mateni ia laki niu ia. Whamaulahi kono laki niu. Hopo aku e Chief Justice. Ko palago ai go ku president he Court of Appeal. Witenia, ai go toton te tala tutuni loa o hopo ko ia he wikahau. Na lere mo o hopo e ua he ahon he weekend hopo ia ai tokon paremia toan tapuno. Pea mo fane situafe. Pea mo e hopo koe a po hiwa. Whaka ilo pea he motua vouta pia. Kai ko hakanti te te koe taha pea kau vouta. Koe taha fo ke exercise koe ia. Ke o tokone fo exercise koe. O pai ke pehe koe kau kanti te tipe unau lava fai whailo. Kau ai mo kau vouta. Ai ko pohi wau wha ilo tu oua. Wha ilo pia he vouta, wha ilo he kanti te iti. Ai au koe foi scenario ia maari. Ka ke pe. Ka koe hopo koe ni o wha ilo koe he ki motua. Koe o whiwhine koe no aki di siu loia. Ka koe ni fuafua hopo ia. Koe ni fuafua loia. Ne hafu kia ngau whapeanga po koe ni toki. Fuafua loia. Resign mai ni o practice lao. Ka koe foi isiu mahu inga ia. Ko pehe ko katoa u hopo ko foi hopo o mahu inga taha. Na ulawe foki he tafa polo kalama mahu inga. Ke aha hatutuuni mahino me whamauanga. Whekau aki moi mawhai o mau he keatika kawameni. He kapau koe anga ne whakau kau solo. O mau he keatika kawameni ataina ke nauhanga whakamore public fund ande ko panga to house open and free fili fare area he ko ia pe ko ke tika mandu ko tai mo ko tikre fili pe malolo rewa ai fare area ke ko pe ka minister he foi position ko ke tika government. Ako foi mai na tolu ko ia. Tena ai ko me ko na sai ko he pure anga ko. Le na tanu hala le mo wa le mo I he foi ko ia. Ai ko se ma ko ke o mai foi clarity me fa mau anga. Pe o ku fakalao ke fai pe he. Ko me ka hopo ia ko hopo ko pe ko hopo mau inga tahai. He tene hanga o fatau atai na ai ka hau. Ko mero ko siga mahu inga ke nga
ke awea ke ai kau minista mo ke ati ka government ni ka pau tina he koe whakaofa taha kau solo kio ke mea koe na e genuine ni pe e nau whai ake nau ka koe taingoe nei to o ato e tikite ko whaofa taha te sio e koe whare hopo mana tui nei tau mua pe nau whai mea ka koe campaign ka nei kai ke nau amanaki nau tolu ia ki he osi koe a campaign kono pore i koe whamau anga sio kau e ngahi mea ene asia ke ngai whamone hopo ke paanga na e whaki ia he minista paanga he pahenga koe toa tapongo furu koe to oia me paanga ono no miliona koe COVID koe sio ke whainga whakau solo he koe foi mea koe ia el te lava ia o to elevate koe ke ono mau e lao paanga koe lao koe paanga Public Finance Management Act ke mo lao koe ai patseti Appropriation Act o to ni mande koe patseti koe patseti koe lao ia o ti site me fare area anga hono ska prokalama ai ngau ke fai he pure anga te vahe monosilin ko taha ni tu ni mamafa he lao ia hei kai toi lava ke mo ngau aki ki ha toi me ake nai kai ke tohi foi patseti so ko ho ala ko o to hasilin o ngau aki ki ha me ake os mau lao ai ko to ko ni ho ko ni so tala vela pe tene to o mai ngai ata mali kau sai pe ke sai pe ke pe ko hai ai ang o po ka ko no mahu inga ke ako ai ka ha ke ka pau he ke tawa ko me uto no we o fa ko fatongia ko tau fiu da no finga ke fa ma o ai hala fononga ka meanga hono mapure i tu hawe kakai ai Mari lahi apito Mari lahi apito piveni ai tu unga ko ai ko hopo he tai nimi ai ni ko ke fa matala ki ai ta do difito ke case ko na ko ke ta no mai ke ai hopo ko ia i he waha a ko ia o volta pe mo fa fonga ko ia to ta pon fulu ka ko pare mia malolo pe aku ai na ke ta mai fo ko ua tikite ko ia pe tikite reva ta ko fa ilo pe ia e fa fonga e he quantity ko e fili ai paremia ka kwanga foi ko tala noa ko ola ko me e ki mui to hoko mai ola hopo ki mui ka ku ai nga hime ai o hake he time ko fai ai hopo hange ko ko ke tala noa ki ai I hono ave ko pa anga me COVID o me o fai ke foaki mai va henga pe ko ha no ta mo campaign pe ko ave ke toko ni pe ko ha ta mo ko ya ka ku os mau ai lao ko tu reba ko ya ke nga hime ko ya ka pa reba e te fa hava kai ki ai o se koe hopo I ngahi mau la ko ia o kei lava pe ia whaka ilo nengo ko o se ai pure anga ko ia piven o ia solo ko foi me a fukile mari he te ka wau no figa ke puke mai ka me solo ko me na fata no me ko tali ui ko ia ko accountability he ka pau he kai ke lava in place me ya faka ofa ka ha ui ka pau ka atu ngai ni o te sirini ke mo ma te ke COVID ona to campaign ya ka ko fe ko ya ma ke COVID yo ka ya me na ma te ai ko faka tu ta ma ki ai kai ke accountability ke o atu ai sirini pa ke fok mai mo ko lo mo vete no ga to kai ke solo mahu inga fau ko kana hanga hopo ava va tahau no he wa fi tahau no o ne hanga turika mana tu ne te ke ko filia tau tolu ne te ke mahu inga ve ia ke ofra ilo ke bribery he na ke filia tau ko fo nga pe te fili me ia pureanga manduna tau fili mai toko hiwa o tai boy foi o at pe ki fare area o no pe ai
o mau inga fau foki tai mini he ko inga he te lava ko o atu e fili ko me kakai pa ke te lava o alo minista pa ke te lava o alo o parendia so ke mau inga reva foi process hanga reva he fa maula he o fau ko lao ko lao ko o lao fili kupu ahiva ko lao fili o hanga reva o tu ni he foi lao ya ko fatongia fa maula hi kene fau kene fau ai hui pe ko rules ko ai rules hono whakahoko hopo election petitions ai hopo ko he petition he fili hanga rewa fa maulahi ko he o se hopo fau rewa ai lao ya o aftaha no o fa moni kai ai ko lao yo kale ya ke hopo ko pe foi lao ko ya tu ni ai ko hopo fili fare area ko to ape ko election petitions ko pau ke fa ka to within he foi mahina petol mali la ya mana tu na waki i teu ke os hopo ka to hopo ko ni maste ko ui ko foi hu ko tsunami hu loka ko pea o to matolo o mai e pelerini o konga ki me kana ka ui he u me na timani he ka fa ma ku pau ai ko hopo ko ko he afas ta mai be fa ma ku pau pe o se po ya ka o ke pongpongi o ke pongpongi ka ko ne osi ko pau ke osi Marila. Biveni ko na waka hifo ki he social media o ku asi ai na kaue ai supervisor fili i he taha ngai hopo ko ke ma o hopo a hai na ave ki ai o ku malava pe me ai ko ke o mai mo kakai maalunga i hanga tato fito i he office ko fai fili o ngaue aki he ngai hopo ko ni klotonga lele io solo so ko mari ko hopo fili ka ma inga fau solo ai foi process ko so to ni he ku to ni mai o lao fili ke kau fra mau ko pau ke tataki na toria ake meuriti pe moi sastis ko keisi ai ko no hinga o tamaya tuku katoa technicality tuku katoa ngahi faunga whakalao whare hopo whamaulahi tuku katoa ta whaki o stutuni he lau pau ke tataki ki koe ai whamau totonu mo kumi mea mo onu hange ko ni solo lo tonga pe mau hopo o reisi hake ha issue ka pau ma umai taha ko ia ke ha of mo oni ke ne hanga solo wa ha foi contradiction o foi fa matalo foi bak ke mai fa mau kum mai tamo ia kai ko no molo ia o fare hopo ko fare hopo e fare fa mau anga ko feila pe ko ke hanga o plit ha foi ale e ko me i ho tohi fa ilo ka au ngai mau po na te na mari lo ta po ka le ho o racing mai mo to o ka ko pe ke ta he we ko po bet ko ku mi mai fo ki mai ko ya ke ma mai ku mi mai lo ya ko nei fa mo ni me ko ko hinga sio ke ma hinga sau ke fa mawanga mo foi lao ni ke na ku mi ke lo te me mo Marila. Without regard ke me fa technically ta fo ke na ilo e foi konga ko ya sol ko me na ke u unifi ai ko he ai hopo ke ai pe au hopo he ko no moni o kai fo ka lo ya u ya ke ilo ko ha fa nga technical ko ha me mo fu ha me ta ha me ko ke plug ai ha me ko na ha ga foi he foi la ko ya o mai ka o foi confident ke hanga pe au fa hopo
Ko e tuunga ko ia e piveni mahino opito e tuunga ko kwa hopo aia ku o fekumi apa ko me aia ku fe mau he kakai ki he whakamau anga i he nau wakai at koe ki ai o whekume whakamau anga ki he justice i a te ia pēr koe ke te uesia manga i ta whaaki. Ka koe, tuunga koe na iai koe supervisor koe hae uhinga na i ngā ue ake ai supervisor i he hopo. O na ha mea mahu inga o pito na i fia mau ke whakamooni me ai pe koe awe pe ke kau pe whakafihi. Koe hopo koe a koe hopo ia koe he hopo koe a tonga tawha. A māteni o i stāpaanga. Kai te o mau lelei, ka koe isiu koe tukua ki o kui kai koe taha koe ne whai whakamatala. O kai koe ha resista votaia o tonga tawha. Pena he mau rewa ke hau a supervisor mo e kāse te whiri ke whakapapau i aki. E ku whai whetūkua ki horo. He koe isiu ia e solo mantui koe fui mea koe ko moni e tonga. E whaere i kita he tau koe, pato kre sisita he tau koe. O si ui ho to hingoa kita ake hingoa koe katoe. Tohi toi tau ia hingoa ke he. Ai ko taimi ko e presa u mea whakalao koe ni hanga koe le sisita whiri koe ai passport. Ko paureo ke whai hono whakawai u mea koe ane pehe hanga koe natula. Ai foi whakamoni koe ia. Koe ui koe kai ke lava whakapapau toko whe hingoa. Ngawe aki. Na kai reo ke he koe konga ia taha ele meni te primary. Ko pau koe toko taha koe whaki ki ai. Koe kau he kau vouta i hoto wahenga. Ai koe konga ina district mahalo o uhinga i hono ui mai. Ai supervisor. Ai o ku hoko pe foke me ai ko ni i he te sio atu he na hoko ia he fili na kau he issue na fa tala no ga i piveni he fili ai ka ka ia na hiki na to me wahenga ko na fili e ki moa transfer na to ke wahenga ta pa te ke fili o se fa na to na unga we fra fono e form ga te ke fa fili ia o ka ki aso na hingo na tolu he pepa fili ko ia me mea ai ko ai nga u tono no fuga admin ni nga nga u pe he o ku palo pare mai ko hoko he fili mo veo mo ta mau he time fili ka kai ko tu mahalo o ku kau ai nga hi famo ka famo oni pe he tu ke pe ka pau ka famo ni ka mato ki loi pe ia ka ko tu mahalo i he fainga natula pe he ai na fi mau ko ke famo oni i help ko ia e piveni o ia e solo ka o fia pau hange ko me ko na ko matala manatu ina ia e foi me na hoko he fili ko tau gosi na e fo o au pitoia kai ko anga maheni ia pau hanga re he foi biliu e fo ma ko fili tau gosi o race a element of tauti e kau vo tapa ngahi wahenga ka hanga he hoko so ko ha ko ai tapa ga ha ia fa bon o kai ke kau e hingoa ia he risi ko kui ai fe o ha ke risi e ta po ko ka yo ilo me ne ga yo ai ka ko anga i fano ko tano ai ha ke wasi ai ai ba ai ko kai ke ko me mari e hanga he hopo ko ni e fanau e te mandu ko me pe o tanga ta no taimi ai election petitions ko pau ke whakahoko ia within he ahau amalu osi hono tiklea koe mea bea kai te lawa te whawha ilo taimi ki a toi ka kandidate o kai te lawa all too late ka kono whaka ilo koe ai ngai entity o involved he mea koe no whikau aki ngai e wahanga he koe mea koe o mai mantoina na whakatala noa na mau recount e whiri ke whakaukau ke disclose mai kāsete ke reconcile ke pepa paloti refuse he commission penda fe race ireva
koe halewa ai uhinga hono refuse ke o mai. Ka pau koe mea whai kai whekomi ki he true and accurate record. Ke mea mo oni. Ha mea refuse e. Ke ai na tu hanga he foi mea koe o te whanau iai ke tuku ai mea ka maua ki whare hopo. Koe. Kei foi process koe o whare hopo whatokanga i hake. Koe aho i ua walu ko kai ke toi ngofua. Sona mau whahu pehe foi aho whakaos. Whahu ai mau. Kane toi ki tō mui mas ka whanga koe whaatano ka si hanga he foi event yo whanau i foi event yo whanau i foi event. Whanonga e tau mui wha pritikare. Kau maari e umea koe ni he hanga he hange kondu hopo hanga he hopo expose mai e umea. So e ke hopo ka aku. Wa o whekai wha mau ke kumi mai commissioner of oath. Ai ko kuhinga so ke foi flexibility hono design ai lao ko hono hopo e fili. Ke oa e whakangatangata hono o mai e whakamooni. E so ko kupui lao pe e ngofua ke wha mau anga ke ne admiti mai ha whakamooni he anga ne whakaukau e tokoni ke deal effectively pa case ko ya. Pau ne pe mai wai ngai fo mo dia kai te ngofua e ke to o kai ke admisa polo he Supreme Court. He electoral court ngofua ai. Ai do lo ton pe hopo ya pe mai ka hamena ke iloi ko me au pe he. Me ko fanga mo puna mo tuana na we api. Mai kuma fo mo puna. Tere mari. Mari la, Kalau lo tong pe le ko hopo ko race for issue o la ve ke ka fa mon ki mo a ko si ui na toria. Pe mai hamena ka ye ui ko be ko ta mu pe mu ye mai ko ki to ye ko mo nga ke me ko ke fa ya to ya pe fa mawa nga ko ni electoral. O fai ai. Ai toki ako pe au ia solo tu me ai loto pe o le pe hopot. Ka pau na i lo dai pe. No. I lo pe au ia foi lao pe. Pau hui ngai consistente ka yo lao ko hui nga mai foi bea. Ka pau lo tonga pe me tangu tu ai loto. Au wa ke au ba bon o kava ma i ne fui me ta matara motua o foi ngo e motua o ia na ne fai foi pau pe ki freiki mai ta pe matono te ku ba ya sia o spuria o deu si luego go ka ko mena me mari e solo ka pau na men sini hake ko ilo toi fare ho ke u o ke foto te pe ke fa mau ke puke mai ai pe ke o avio Maria la he pito e piveni ai a tunga go ai ngai hopo fe hopo a tonga tapu ono ai ko e tabe ko e tokon pare mi ai a fani fitua fe pa mo poste ina e o ku ko os me hopo ko ape ko tonga lerepe o e os me hopo ko ya e tawa malanga tuku pe yo ku toe ko sio ke fonga fare hopo ko la ki niu o sa ia ngiau kau ya o ku peheni anga ne fare ia o me mari foi me mari solo no o ia ya ma ko ai ko hopo ne fai to belulu mau be ki te o le ti kolo o print he pure lulu ia ko te ke ha bombo ia ko pau ki hua da he hopo ga mate ni o fano ai ko osi ko cross examination ni ta ba tu ne fa mau ke fa ai ko fa ka iloa ra o mai na malanga tuku na tol ki he osi ko pekia ya o angere va foi a ho ia fa ke fai talatala ki ai excess talatala ki ke malanga tuku go
ai whakailoa. Ai re vai tala ki te tari. Ai ne tari ane afi. Ka toki whaitutun le vai ai. Koe hopo ia koe ne whakamau si justice. Hake pe ko hopo ko a misi. Ai ko misi ka nai hopo e whakamau ko ia. Pea ko kalai vena e loia mai me whai taha. Pea ko hopo e whakamau ta vena e loia mai me whai taha. Pea koe whaunga koe nei ngau e kia he whakamau e ni. Osi pe koe cross examination ni o whahu whakataha nge pe. O leo mai bea fwoi aho ua fwoi aho tolu o whahu whakataha mai mo malanga tu. Ta whahu whakataha whaka ai loia misi va mokai. O whea koe hao koe po ton mai whahu whakataha nge pe osi pe kia whahua. Aho wan. O te tua kau ka te sea. Nā kuhua ki hopo whai taha. O ame whainga mari e ia ke waki tari mai whai kon tau tari whapu mui au. Pe mai inga, pe mai au ke whamamawe i e hopo ni o kai mwhai tūtuni. Sea, koe hopo koe whai koe, nai o ame whamau ia fi aho e whaa. Koe kore au sea, whoi ape au e taha. Pe koe wawe anu whai tūtuni. Apa dia masih ada. Koe poine de Maria Sol. Mana tu koe pahaloia uia. Koe me poko ala ke whakau o hinga lere ka o putara ke whamau. Me whamau pe kune tari pe koe ke ne tari me ana. Ka koe uhinga fo aku koha mea ke maua au pe. O ko fe mau e uia. Ai te ui lau pa totono. Ako te ui lau pe kuanga se. Ka koe mea, mea maari, koe whanongo koe whamau e whaita. Koe ka whai apeta. Koe mana tui mo se ana puke puke aho. Ka iu lawa whamau pope aho. Ka se asai. Whahuma, tarai aho anoa to whahuma koe aho oua. Masi ko fie fia sora. Au ia, o mai klai ne malanga whakaosia. Ke ulawa ke respond mena kai ke kau sio hanga o fia. Koe uhinga ape ke maolunga, ke maari. He ko sio e whamau, if you make a reasonable request, ne taria i. Koe me peo kai ke taria te request i he kai ke make sense in phone. Ke tu foke hata ini mi pi beni na ke tala noa foke foi hopo ko ni ai ek pare mi malolo po fa fonga ia to ta konfulu I he fofua perform ko ia e ofina akrisi ko loya I fama wanga pe alu ke fama wanga lahi pe ko loya foke fa e taha na mahina pe ko loya tau ke ia pito tanga ia Clive Edwards Yo wakai ko ke tu ko hopo ko ia na ko hanga o fofua ke lere hopo mga hi issue ko lava o race ko hopo na lava pe ke na feto to ani mari e pe I he tukunga ko ia ngo loya pe mo ngo fahai Solo ko fama popo ia o peni e kai pe ke lava haloya lele ia Oliri. Yo, e natula u hopo ko ini. Okay. Hange ko gula wa hange ko keiji foi mo fua. Foi keiji ko misika foi keiji na pe ne mahuinga loya. Mahuinga pito fatogia loya si keiji ko ya. Okay. Ko keiji kon ango hopo ka te isa. Neongo NFO kau ni keisi ilonga au pito pe ko to ka loya na trade malo hinga lahi taha mea ko hop he te almo mea mo oni ki fale hop ko te almo mea mo oni you don't have to remember anything
ke tala no ko fa ko na ki ko kui o kai ko loi ko ke ta ko he loi ko nga ko anga o ta ko he loi ko a hope ko e ngalo ya ko eu bi trouble pero así fa mawanga e ko ngalo pe foi loi ya se pakpaki le vai to ngari wale he ko nga ko loi fo te toki o ba ko ki te mana ia me pe mo fa ko na tula pe ka ko hange ko fa matala hange ko hopo ko na pa pe minista pa nga ya pa me pare bia malolo he na fa matala ke hanga fe alwa ke sili ni me fai tutun ko nga fo ko loi Pipeni ko nga te hau ke konga fua aus ko ya eta tala no ko hopo ko ka to mo fanki issue ko ni kulava ke race in public ke lava ke fa pa kai imagino au pito beia ko ke loya I foki hopo pe ko ko foi konga ko foi me ko ni konga ua foi fa ka o mai public lo aki ko hame na ke ko nga ko whaka ilo, kuna upehe ko whaka ilo ai kulupu ko ne poate a kakai ai pātoa. Ko hame na ke tuko e peka koe ke loya i kātoa pe ai ngahi hopo fitu koe ni pe via. Ke loya i pe ko hopo, paka ko ngā ua rewa o whi whakau kau. Ko lahi ange ko hono whaka ata ko he whaka mau anga ke hoko ko loya pe i he whaka mau anga. It's a disgrace ki he kauloia. Ange tuku hifo ai e nge ia ko kauloia ku. La beha tahe ia pia loia ia ko kei te hela ia aloa ko loia. Ko ngā ko whikonga ia ua ko tuku ia to ange ki ko haha wakai ki ai. Ko tonu fokia. Ko ia. Ko wai na ko rak fo alu ko ki fare ho po sol. Ko ia. Na la wai holo au ia. Tong tai fa maulai fa mauna na ko pai. Tohi mai ia ki fa mau ta mo plan lo ha ui ga ko fai ho he fa mang ge. Koi. Koi. Ko lo ya. Kau I he lau be solo. O ile le avia ya narration I'm Mackenzie friends. Koi. Mo fua pe ki hata ka pau o pai tene la vai a fo taloya ke ne kore hata o ki mama ngi ya I ke ne to ko ni ke ne hopo e go Mackenzie friends ya e ko wa ha te fa hinga tau ke pe te fa hinga tau ke pe te lava o kore ka pau ke te va kore ki te fa mau so ko no ngai ma tu ngai ulo aki o kai ke e hato tom he koe solo ta pau he kai na kai ke hanga he kau faulao o fa ata foi avenue go ya o ke pehe ko masiva e fiha ngau popula he kai ke na lava a fota na loya kai ke ka ko ne kai fo ke fie alo ya ka ko o ma tua ko na mai kai so ke mari solo na hala fono ko ma tua ko na kere ko na kere o vale pena wa ko vai no pere vai a piccolo ia kana malolo na kui ka ya ne fa na fa wi to wa no mari toki na alwa pure ke office minister wa aftanima que necesita en la interest que api que hoko ko laine ai hako ana ko ya talama minister ko si more api na os momoi he wi to ia ai api na o takai he kauloya kai ke fi ai haloya na keisi pa uhinga en apa ko ki ai pero al profugauya ki he tempa fa
whaafonga o mea o kana kamatai whakaukau ke mauhanga o tokonia o matua ke kumiangi hafale falau me ai soni po na le soni pe o kina le be pa o se wa be be ya ni fa fo nga yo ngom Koi. ko le i hamo mai ga go bet e sea te ki fare a mangi ben io vai mo fuai ma che si frente che ma sì o tu hai pe ne ri mai go io ma ure mo to no lo to le hoppo ko ya solo no ko mai Koi. ku tati ki te hala loto api mai e kau mea go nau iai. Tati ki te whuke mau polisi. Koi. Pea ko ngā koe klaien ta tau ben kou iai, pea alu rewa moia ki wha mau polisi. Masi ala tau turi au e mau polisi. So koe whai ngā, koe lao fok solo, koe nistu tone. Une hanga he koe nistu tone tu tuni e ko pau ke whai ho whatongia tai whiri manako. Koi. Koe tu uni e lao. O koe lao ko whare ho poko koe mea pea kauloea. Koi. Koe tonu koe lao whao mai i se ni. Ma tonu e kakai. Ka pau te ulau e lao mai no ke wale whakitihea ke mea ko tau kawe. Kai e titiu te kau whama. Koe hae nau whakau kai tai mini. O ai hopo ya e mau lahi o mau tangi so me fuge ne mari hopo so Koi. o sko mo pa hopo ko pe u fa hu tu le va tangi algo que fa mau tangi toi ka wi ke ta pa fai hopo fe tu taki mai ka o wi kai ke o ngofua ke o whafonga he whamauta. Koi. Ka kong tohia, ka kohai rewa tene hao whafonga e o mea kua na. Ko hare me whai he ko hau o ilo lahi ke keisi. Ko hau na whafonga e o mea hopo ko. Unfair ia ki hono administrative. Ke mauta mai moto ke kuma haloe o pake ne ilo e nege keispo. Kono o inga pe foi status quo, foi protocol. Koi. Mauta mai lewa ka au ko hare o mea fai. Tohi mai lewa fai le si tatra mai. Mau biven se te hoko ha mea pehenia i e wha mau alatani. Ko bea. Ka koe ha e mea e fai. Ko homo whatogia ko e minista sasangau pa kui fe ia lewa sasti. Koi. Hala whanonga koe. O nau whangofua mesi o aroi piau. So, o neu. Koe kuhinga e solo koe. Hinga pe tau wili fia tau koe sistema. That's how I conclude. Kalahi pe te kapa mamaya ya kita. E more ili fia whanantula pe. I ke pe ame whamau tamata se paki. Koe whoko ki i loe whaunga. Koe tok whatau koe ke nei. Aroa koe ke he walu fi. Ose ni maa ia. Aoi koe ki ai. Ko la alanga. Moyanga mea ui koe cross examination ki whakamau. Koe talo kapata mea peu kau. Koe mea peu rea. Koi. Kakapau. Hala he fofonga mau me ana kinto ka tonton mai ka wei kai pe ha kai foto ko ta kon mai e so he na ke pai tai me tai o mai mau ni kau o to kau ta ko mo fuai e pa fa ki mau ai kai ke ka kui ka fokia he solo ko fa mau ana e ono operationalize kau ka manga ai ko hafare pe ai kau loya ko nai paki ai to mai ai au ngareva
pai ko mando na failo minister pa failo ba manope so lo au mai manope ko ya pena te minister kana mai lo au ore au lo private no pere lo pureanga ai minister ke ko au lo ya ko be fai ko ta ko fa ko ko ma ko tiuma pro ka ke ko tiuma ko hange ki ko kaulo ya wai threshold ko ke mai fa ko ke vive sea hai uga ke purite ni ko halo ya ke tu mai threshold te kaulo ya ko tu mai tau e men et mo ke iro ka kai ko e men ya hai uga ke wai ko pa pet ko ya o ma tu lo tama le na ho ko false pretense hai uga ke wai o tu mai threshold te lo ya pa pa uma ta ki pare ho pa be na to lo ya tari fa mau ko yo ya ali va mau ya sai alwa to pe mai ko winga he ko hoppo ko ni ko hoppo ke ko lao pe he fe mau ha train lo ya ko ba se ya tau ku mie fa mau to tonu ko tau o mai o mo mama hulu ya ke lao ke fa ngovu a fa tu tu ka ko fo tu ya ko mama ko ya ko tau lo ya be na ma tari fa mau pe Maria. You have to be logical. You have to be reasonable. Que se mau que lawyer boy que trade lawyer. Mon lah ya pito piven bagu Maria pito ai whakamatala ba bak mahino pito beia no ho whahoko mai whakamatala ko mahalo ko nga whaosia ni ta proklama ke pongpong ini ko be whangi taimi o ku ki ange ki selue interneti ko lah yang taimi o ku ngole rei mai pe ba ku saipe ko ti de lava ipe mo ki fo i fehu i ko ni ko nga ke ta sio ki ai peta toki tāpune pe wha maa pōpō te. O ku, na wakai hifo ki he taha ngā hi proklama e kau whaiangongo tau kei pe mitongan. Na e mai ai whakaukau ko ni, ko whata tāpena e mea kalaf moala na le whahai kalaf moala whakaukau ko ni. Ko ngā hi hopo ko ni o ku whai. Ko ne ave pe koe ki whare hopo, o si lava pe se tia valu noa ono tau e whai hala, he koe whai tu to tonu ia ke ave ki ai whai hala tau i ko ave ki whare hopo. Ai ko ne ave pe foi tati ki te pe foi hopo ko ko nga ko me me peseti e valu no ai o foi fai hala ko ia o ave ki ai pa to tisai te fa ma anga pe o ku fai hala pe o kai ke fai hala ka na pe he ko foi statement ne ko loto ke ko ato ke fa fa wa kai ai na ba kai ta hai ka fai ngo i tongana ni pe ia ko peseti o ku ka we ni he hopo fa ma ai foi fa ilo fitu ko ni pe ko ti pe ai foi lea hanga ton ko na fa ko kau eni i he hopo fa ma ko hinga ki ai ko pesete fa no o kau me mi pa ko fa area o se pe ko ta na ula ko fa area fa ilo ka to foi pesete fa no ko ya pe te ke ha fonu ai ma mani e hoko ai foi me nganga ko ni pe ku hoko le ba no fa ilo pe i ona hangeha ke kamata ke va inga aki system fa ma anga ia o se pe fiti fare area tau ak fra ilo mga i pe ka o wakai ki ai i he ne tu ko ia me ngo fo i statement ko atu ano moni na yo o ku solo na ko slave ke me ko ni ka pau ko tau lang ha fare tau fe mau ke malo ke fare ko ia he kai ke tau amo pe ke malo fare ko ia pe malo ki fare ia ko pau ke tau hiki hifo me foi whakaukau ko ia o mai foi malo ko ia ka mata me foi pili ki ulanga ke fare eso sai ka pau ko fo ngai ni o tau kumi ai ha pure anga o ke ma uai pure rei ka ko fo nga o tau o mai ke pili ki ke fa o ke pure anga o
whakatau e vauti. Koi. O kuna manuki e masiwa e kakai. He talamai ka jau pe mala fefe ke mau e pure anga. O kuloloto e pure deri. He fonga kaka. Mau fefe ha fare malo. Ka pau koe hui e si ma mo tae piri kio. Ai noa ia. Mola. Aia kai hatahai au ne whakaangai. Ai ahono ave ke whakaton ai fonga ngā ue ki he kaha u. O fuwhai longa e kei whakapo uri whao e so. Koi. Mau inga ke mau e mama. Ke te lava whai tutun le leia. He kohono mo o ni hange koe. Aia koe whi whakaukau koe ke nausio whakasistemi. Ke nausio koe langa e whare u kamata me foi one me koe sima. Koi. O kui kai ke tau tafoka ke peo pe he whare ke tau tupure whanua tai mahino i foi hala whanonga koe ia. O mahu inga whau. Sio ke ngahi le rei kone o no whai kone umea koe. E hanga he whakamau o whakatonu mai. Koe konga ia malanga tuku solo he hopo koe ni. Koe ngau e mai ake ngahi ako naki me whamauanga koe a haamoa. Koe. Pehe he whamauanga koe haamoa. Koe whatongia mahu inga ia ki whanua whainga pure anga. Ke nauhanga develop hafonga pe ko system. Ke nauhanga o whakasisi aki, eradicate aki. Koi. Ai ahno corrupt ai foi election processing. Koi. Kai ai ha whainga whanua whakatemokalati unahanga whakangofua. Pe kai ke nau whai ha mea ki he abuse mo corruption o whekaunga aki pe mo whaunga whiri. Koi. O nau o koe mau lahia e hoko ke society koia. Ai une pe koe feila koe ke eradicate the corruption he whaunga whiri. Kente el malava he foi mea koe aki ne destroy the whole society. So alu le vai hoko koe norms. E solo nai hoko ia I Cook Island. Koi. Ko hanga pehe mo tua kanti te tio whakatau e ongo fo hina re man o oange ke he ongo tamaiki. Peane pea mana tu iau he whiri. Fo hina re mani u se niti hiwa noa mau. Koi. So, ansi ti ei pia. Pasi sio ke mau inga ko koe ke ngahi whonua, ngahi pure anga. Ke nahanga eradicate ai corruption. He asi mahi ngahi whotunga ke. Koi. He pehe ko he whaosia ko he whamaunga pehe. Koe kalsa ha moa mo nau wanga nau fe tokon aki fe whaki aki he whonga e kalsa. Koe malohi he nau wanga whawhonua. Ka koe whaki koe ngahi mea ko ia I he amanake whiri whare area. E malawa ke nau hanga corrupt wai ai whaunga whiri whare area. Pea toi poison. Ai ko whaireo ni ngā koe poisoning both culture and nations. So ke mahu inga ke ngai whanua ke nau hanga whakatonton. Mana toi nei kau tau whafok mai. Nei whai hopo ia lavu. Mei koe mea koe nei hoko pea yu bawa tāhono ata. Koe mea koe ni he whiri koe ni. Man toi na nau whafotu pāti foki. Ai pure anga koe ia pea mo lavu. Koe whai tuku fu koe lavu nei whai o tāhono koe nei tuku fu kātoa ake kabineti koe. Eo keilo solo ka pau na e ai ha mawhai I au. Kai, ngofua. Ha ngofua I au ke uwhaka ilo katoa kau whafukonga. Na uwhaka ilo katoa kau whafukonga. Na e ai whakakau ia, o stala mai pe he poate ia. Nau ai mai ke ai katoa pe au mea koe nei poate. Kau mana toi whak solo. O koe ai pe ma koe ere meni te no kui ai. What if I fail?
Peka ingata ai ko mana tu I kwange ko pamadala solo. O ke lo kapau e o mai poate a hono o tala mai ke fai ato hapo ke fai o spoto ai ve. O spoto ai opo pa e foi os po ko hopo. Ka ko ki mo ke mate u te wa. Ka ko putarangi mo wo mo tolo kum haloya. Koi. Ka te to koni pe ke loya ko ya ake anga fo ko. Ka tuku pe ko po ke wanga pe o ai. Koi. E ko nga ka pau te fe hala ko au o te tali me ko ya ko au. E na ke fala la ga loya. With all due respect ke ka loya na ke fala la ga loya ke tai ke so. Koi. Na fala la ngia ka. E na kai pe ko na fa se paki na ke go te lava ko he commission video make sense mai anga no fa tu ni. O foki mai au ya lau mo ko bala bala. O lau ba ga mahino ka tau o slava sio ke hala fo no ati fo wai. Ka ko fe hui ko ka pau na. E velo ngai hoko mai. Ki ha fa inga fa o wa. Na be na lo tau ke. Ko hopo fo ke ko fa ilo sio ko ngai mi en he lao solo ko tu. O fe hala. He tai mo tau fa sistema. O kai ke ngofua he lao ia ke fa ilo hata ha mi toma tap fit hata ha mi toma tap bal akan ti toma tap bal ke te aya ko lao te ke lava pe o fa ilo pe ai fa fonga ka toma tap fulu me hata ha volta ti toma tap fulu pe ko hata ha he kau ka ti so kai te lava hata ha mi toma tap fit o fa ilo hata toma tap fulu ka gono pale mansol ko tai mo alo fa fonga ki loto ko fa fonga ya pure aka ke fon wa fa lufua ko ene fai tu ni e la ve ai tonga tapula tonga tapu tonga taptol tonga tafa ai ki a oktoton ke fa ata ki hata pe I he fonua ko ni tonga ke ni fa ilo tatau ai pe ko tonga tapula o a wini wa tafitu e fa kau ga so te ko na wo pe ko ki fa re area na fai tu na tol ke me fa lufua fonua kai ko na fai tu dia o ngata pe tonga tap o fulu ke unga ke ngofu ape ki tonga ka tapu ngofu ke na fa ilo na fa ko fa tonga pe foi fe ala ko sistem go kai ai aku mo ne apito e piven o kai fo ki pe mo o le pe wanga pekenga I hopo la ia hange ko ni na e fai ko hopo ko ni ko stala no la se mesika ai na ko taimpe ko fai o lungia to tu ni fra mau ia hopo se mesika ke fua ka to se mesika ai fra more ko ia ana pe mo fra more ko ai to ta ko ia na e fai ko no ai fra iloa mo ni loia ai ko ta hai nga hime aku tu me muy he osko ne nga hopo e taimi ko fai ko ulungia ko pau ke nga hi elementi fra pa angai ke ta fa aki ko ia ko konga kon ke ka fa mo oni loio ko nga ko ta ko isi wen tala no ila he social media o pehe ko nga ka fa mo oni loio ko nga hi pepa o fa uloi ko thoughts document ko ya ano fa hinga fa rea ke mahino ko fatongia o hai I he fa mau anga ke osi ko mea pa wahan I ku fa mo loi ke lava o ta ofi fo I mea ko ni he kai to tonu ke fai mea ko ni fa ma wanga pa mo kano I mata ko lao ko foi isi mahu inga fau na wanga veis pai e sol ko fa ilonga ya ko ai kai ke function le foi sistema fa ma wanga so ko fa matala mea ko ko to ta ha ku fa fo fa ale ha hon na identify he fra maulahi a ende tai fra langa a fra matala mi o mai fra mawanga ko fatongia ia ground law kai ai le hata ha panga he fra mau in the process e foi fra mau ha foi hopo o highlight I mai ka ne fra mon loi ko fo kavaloi fatongia le vai ai ground law ke now take it up he go criminal case ya kai solo ka wen he mea kon e whanau mai e mea kon kai fok te ke man tu ko ngai hopo ke nau kau mai ai ono ne ko
na kai ke mahu inga ai cross examination ni pa ka fa mo oni he ko u hopo kere ko ono eke i ai makatunga whakalao ki he hoko ea. O koe ko hape ea, kai ki haupe hata haia whakamoni ko au ilo ko iau ea pia ea. Hala ia. Ai ko me koe nau tae matiu ai au ke hopo koe ni. He nau hopo mai au hopo kere koe whakakikihi whakalao, whakauinga lao pe. Na kai ke he masi. Alua tau ke hopo koe ni. Kai pe fok ke o mai ha whainga whakaukau ia hataha tala mai. O hanga o kore hataha ki ha o rekoti. Hanga ora ki hiki o wheui o whotutu. Fo iru e peo ka jaha wheui ka jaha mea ko kala peo koe na whakamatara whakawa pe o hiri moa ia. Pea koe wheui o toku makatunga pe he tari. O foi wheui hoko e makatunga he foi tari e foi wheui ko kone rako atu. Ai koe foi wheui ura ki pe nau almuia. Uraki a ua, kai ke kore au kata ke ne hanga hiki ai hanga ai tari whehui. Ka hanga e whako klau, ko usitiso sistemi, o toton ke fatu, ke whengau e aki, ki hono e minister justice. Ke oua e hoko ha whehala ke processi, pea alu e tonu hianga po pula. Kono uhinga he malawa he whahai e taha o mis kaiti whamau anga ake nau preseni mena tole whamatala hokuloi. Solo, kake sio ke he koko e whakau. Aluat whakau ia o kai ko haloi au. Ko tamata pe hopo ta flue whamau, ko ngai tuku aki o ko haki e au. That is serious allegations. Pe o amau nia ke criminal offenses. Pe o kuia ke ngau pōpula. Hanga whamau e wak whamatala mai kau. Koe mea o tuku aki, o ku ngau e pōpula. Kau whakakikihi a pēu solo. Whakakikihi pēu ia te ulawa pulu pe mai whamau. Wheho o whakamo o ni. Koe mea he ne kei ke ho haau ke pulu e keisi koe ni i he hopo koe ni. Pēu pēu, koe hopo koe ni he bribery. Koe reisa ke issue koe uhinga, koe issue ia o criminal, koe reisi ke awea ki ai. Kau kai ke no fuata anak mahta mo on. He koe hopo bribery e nia. Ai whakau kia, rake tu reise bribery e koe mea mawai whare hopo. Ke tamante la mai o pai tutoni ai criminalo. Kai ke, ana tu whakako o sio whakasistemi au so. Sai. Irai, pea kai fo ke ilau lere mahopo me hongo fulu bongbong, mau break au a taha. Ta taha pe koe ato tuke hiwapo. Osi mo ke fiu, kako au, koe whaka. Ai koe katoa u whehu i he baulere mai kako au pe. Kai ke aha te whawhehu ia klai. Kau hange ko ulau na kai ke uhiki aha whehu i. Mga toonga pe whehu i he tari ko mai mo u. Koe taimi koe nai osi ai o mai e utari, ai foi. O hanga he utari whehu ia ko ia o mai foi. Piksa ma vahe au pitoe me mena ma wopai. Toi whakatu tā makia. Ka ke sio ke whakau koe ni solo. Imagine ka pau nai slipi u mea koe ni he hopo. Pea mafuri rewa e tutu ni. O tonu hia e halai. Pea to tongi rewa he tamagogo koe o fōi. Ai whakamore e halai. Hao whakau kai masike. Ka pau koe whare kene administer e justice. Koe mea tā nau hanga whatoa ngā. System wise. Mantui koe lere koe hopo. O kuia e o ku lere maika katoa. Ai a koe ilo o hik te pi. Ai mau hopo. Hik e mui. Ka wai rewa kau French kwai pai au nau hanga o hiki to me o ti o hiki he lai pepa. O ave ke whakamau ke whai aki e ne whakamau po. O hiki pe mo whakamau ia mea. Ko mau vo ki ai ne ke pati teu pe he au ia whaka teknikare whakahopo.
ai ko sio ko yang ko ku nau feu nau hit ko le ko popo foi feu fa te foi feu Ange hat unga liu e feu ia ku feu ko mau api ai ko palo lo ko fa sai ko malanga tu ku ai pe ko ja no dia pa ka tai bari ange ai ko pong ia ke heng ko ta ha to boy o fa to ngai por pare ma ko ya o fa to het leva ke fa mau me fa le sisita kore au ia e transcript go fa le hop hua ke leva ai via fa fe paki unusual that is unusual ko me na no fa fasio ke u fetari aki ko mo fito yaki pe tai fa la ko tala mai pe unusual ko ko ya na resources ke fa me mai no le va ka ko me au ko le ko kai ko me e au tapu hela ko mo fu ke o ses ai ko piki au ia me ka pa to he de ka pau ko makatunga o kai te lava o mai ko uhinga ko kai ha mo ka nga o ke na fai me ko ya o fotu at pe lava ki to ge na overtime he ka pau ko fatongia fra mau anga ke administer justice then access ki true and accurate record of what has been said lo tonga ko semination should be make available. He malava ke hala tu pune fa mau. Ka pau e misi fo itali fe hu. Pe o atu leva me ngai matunga e no lawyer o ngai me be for all and I was not healthy. I was not advised. Ko mai leva na tore ko hinga na to ke ku be ha lawyer. Ko poini e lava ke excess ke pe ka ke lava ke excess. Ako ta pa fa ho ripoti ma bale ai to ni me fa maulahi ke ave de contiga pive so foi mata pa fo ko kuinga fo ke ko lo ya solo ko freedom fighter ma tu ko freedom fighter ahora pita voice ai ko fa kau kia o ka ke fa ngatanga te conditions ke me ka kia ko whakakau ke kumi whakamau totonu I whare hopo. Pe u te ngau ea ka haloia, pe u te kai te ngau ea ka haloia, o kai ka poinia. Maun lahi apito e piventi ko tuiu mahino apito e whatala noa konu ku e whahoko. Ko tui mahalo ku ngā kata taimi ku ta ngari wheu ngai ka ke whama opopo mai pe. Ha mea ku ngalo ia te au ke whaha no wheu I atu I he konga koine te tala noa e hopo. Ia ke wika hau e mahino mai e ola ko e ngahi hopo. E te mariangi taimi te tawa o I ke aipa mo hae hoko atu. Ka e o atu pe whainga maria koni ke whama apopo mai pe pata toki mawahe ahoni ka toki sia wika hau. Malo pisolo ko ia. Kau foki he ngahi e ai foki ngahi mea. Amazing kau he hangai. Unfold e hopo. E lahi ngahi mea ene ka i whaika manaki. Ko hopo koni ai poate. Ai foi candidate whaa koni poate. Na aku fia ko na aku whakau tai mo na mau tati kite ai. Na aku whakakau te utoki ako he kai he kauloia koni he ngai hopo oi. Pe utoki ako mai te hopo. Fe ko ui ko mea ko au ko raka mata. Kai ke toi mea. Kai ke toi ho ha ke confident pe au I can handle it. Sai. Ai mo na tolo ai, mon pena o ki ma wa he COVID. O tai mo na tolo ai. To ki lava ai tai le le ke hanga analyze ai mea ko ngai fam ai ko kakate I fam ni au. Mai fam da. O lava analyze pa le ke hopo. Lo tonga ko ko na te fo ke I foi tolo ko ya. Na mi fai le ko ka tama ko ni. A mautolu I mua ia. O fe pe ko foi mama furi ko mea toloi katoa. Ai so ko tonta pula ko pe ui kahau. O
hopo ko to ta po fulu he wiki hopo to mo hoko ko to ta ni ma he wiki hopo foi wa space ta wiki ta hai Okay. ko marien solo ya ko get ko os fa ma po mo e ku report na fa hu fa ta fa ma nga fekau aki pe mo e ngai ma to la to ko pedri ko forge document pe mo contempt of court Okay. ko whakakau behen. Ka pau, mana tu mahalo talo hopo wha mau te keke. Ko mea koe na hanga ko unfold he hopo. Na keke amanaki wha mau ia o hoko. Okay. Ka ko sia hanga he i foi ho. Ata ko kono sai fuka sola kai ka loya. Okay. Ke o whanga tanga tau wha loya pa mala ia i pe mo ki i whema mai aki pe ka loya. Hena hau ke mea ko ni le whairifia ia o tama mesi i pilen. Ko mea loya, a la kalai. He's a walking encyclopedia. Toi fo i ko mo misi mo ne mea misi ko hake ko pehe. O mai no mai tau ke a kalai he fo i ko a misi ko misi na ne present. Tau pehe misi. Kai ke. O ke ilo si ore va he ko mea mari te hanga mea ko ni te fava mai fu matapa ia. O toko ni ko no fulu mo fa ma mea ko foi system no fa ma. Pea o ko os mateu te o ke o mau e kup te au fitu noa e lau hia te au kupu no tolu kupu no fa. Ka to au mea mau he mau popo. Pea ko no sai en solo. Asi. Pea ko ai ma lahi e au e sio ko. Ko hopo ko ni tolu ko hoko mai ko ambau tolu. Mandu ko toi pea Oscar to hopo ia. O au pe mo o tolu na no failo tau ta be na tolu ta to tong e na loya o ni ko hopo ko ni po ate to tong ia he po ate mo ka popo e po ate ko au ia po ai be au ko ke mo le chilinja ka popo na uhinga pe mo fa ka ko ngo i pe ko I can do it ha u ga te fa mo le ai loya ka ko en solo ko me ai fai foi va tai ma ko ni ke hopo ka tam ko o mai macho ata ko na hanga o ai ke mau ko o ai e hopo ke to kon de loya ke hopo ke ospe foi hopo arat mo criminal charge ospe foi he ko no mo ni en sol ti tato ka to ai me ai ka fai lo ko pa ke na lo ina kai ka me e ko nga fa na tu lai he kono uhinga ko me ko to pe ku ki ya o moni nai ho ka ko pau ke na loi ke finga ke o ke na ha fa na tu la pe ka ko ki mo ke na fai me ko ai ko uhinga ma na ya ke hena kai ke amanaki ha ta ha ya ko tu ko fa mau he ko tai mo na pe to e fa mau ko forge document he u fa mo Masih tafulu ia fama. Hiki monore ho. Hiki monore. Kau kai no fuga ia ke ho ha aki ai. O beta ai te ula o plu. Tambe ko fe ho fa moni. Kapau ke fa ada te ula mai fa moni. Masih kau ku mari ya. Si sanata ke no fue. Kau wange ko lau tau fa pe fo ko hambe au fai he lau mari le ko u ko ka ho no e ka u e o tua he fa sa to ye wa tau tu ko he ka tau lu he ma u nga pe ke nga we ko ka ha o fo no nga we o ga ye pe mai ko o pe o mai ke fa ma nga e ke me ko o si ko ta we ni he ko process he ko involve aku ya ko no fe u ko fa sa nei fo ke foi hopo ya ta solo na ala ai ko hopo ya he ko he moto be moto mi hati na fo ka i lo ya ko ne o mai me fa na ta ya ni lai se ka ko ki on ki me fa na pe na sen mai no ka nga me ki puha pe ta ko ti ki te pa ma si a viri mai out mai fa la lang pe ka orang ai
ma to pa yo la fai ne viri pa pe ke ha la o foi e tikite o kumi foi la o fai ta tikite fe ko o se la o foi la o fai ta tikite se so ya te ke mau foi la o ko alu re ke kwa no o kore ke kwa no ke na usio le re ke foi la o te ke mau kai na talia na to tamai na to le na o fai lo no ria i foi la ku pui la o sai ka kai o smo o faka ki atu sai o ha ureva to ya ke fa mau ke fa ngofu mai au ke fai hopo ko ai ko me au ke te kore hali ke o maha ngofu ke un au ya ke lei e pokiti tamai va mau ya ko ui ko te ki fili ka bau te fa hoko ai foi me ko ya e malava ke lau ya ko praipi e ko hopo ko ya i constituency ka kaire ke mai ko fua sai o ha ureva ko ha ko ya pe ke fe mare ko roto ke fuhui ai me ko ko tui o te ke mau fe la o ha ureva o ko le tureva ke poate ke na o frapaanga mai ka kumi haloya ke ne hanga he loya o fai ko kau pa e ke reva ke loya pe fia ka ba den fai hopo ko tamai ya ko ne normal ne hopo ta fe wanga ke ka ko hopo ko ni o free for fa ko fa tol ka tene o mai fa ma be ka te ta valu ngau ke ni ai ka tope ka sai pa alu leva pa mawanga leva o totongi leva me poate ta valu ngau so ko tu ne fa mau solo ka ta ke mau inga ko a fare hopo o ma lunga ai losi ka pa mo winga lele reasonable argument rock tiki ko foi tiki te o rock tiki te hanga he fa mau dismiss tiki te wa hanga he fa mau akuite te kai ke unga me no hanga o mai ai ko dismiss o hala be o ka te ke mau e lao o hinga ne dismiss sei tu e fa mau ke me ko hanga foto o te ke mau i la ta dismiss foi tiki te wa e aí leva que foi nga mari foi tiki te wa pa o fa mau ke na percent nga na ki os me percent na ke si pe mai fa mau ri ma tiki te ga ki to akuiti sai o fe ka ora instructor va lo ya ke a e ma totongi lo ya me he fa e pure anga ma tu ko fa ilo ne plan lo tambai fa mau ya e he no molo fa mau anga o ki kai ke ha hopo hi ai te to e fa more ai que Maria solo me imagino que cada o fare hopo mau inga o ma lunga que huinga lele ko peha tu leva que loya ka ko osnga po pula e playa ni what do you say about it que motala mai o tonuhia tonga ko osnga po pula pe mai leva e loya o nga po pula fe ko peha te ke lau e tafe valunge au koe ha. Koe tafe valunge au ke totongi a ki koe ke o mai e totonu. Uhinga ka au le vai ko osnga po pulau ka ore wa ko fu. E mai le e fama. Wai point. Ha mola gen no. Tu pe kwa no. Sai be na toki e ke civil de mai na fa. Ma e man. Eso que Mari solo. Mari la ya bito. Ono uhinga ki au. Os fatonea ka aku. Na ika ya to tono from lo. E na fa popula e motu ako ni. Kai toki tonu kia. Me hoke. Ana nga popula. Sai ki au o kai to ton ke more ai to tonu e tangata tonga ko ni. Ke to e hela he to tongi loya. Ke toki fuhu ia e ne tawa taina. Pea ka pau o kala mai wha mau tonu kia. Tau to tonu ke compensate ne wha more me. Whahai gogo na nau. Kia au ko pe mai wha mau dismiss en hui. Ai o hui te. O hinga ta mai wha mau o kai ke mo whai o mo ngā aue.
ke to ta ko halo fuahi ai kala ni on more de ta val ngia te pe ka fai ia ka ta fai ala ia be ko incompetent that's part of the corruption now te mata ai hanga ko tu ke ne ta pune mata pa ke wa to ipu kofi pe halo ya office kwa mloa benefi fai lo ta pa fai lo ke ta wi ku fo ai kai ke ngai ya ngai fa ka wa so ta lahi pe me ke tu fa ja ta no ko ku lo ta tai ko fa so malo bito piven pe fa malo la het lava ta proclama ani fat fo no fo o ko inga ki weekend malo bito o fat ke go be mo nga we fai da toki filonga ke we ka what yeah ko kainga ko lava ya mo proclama ko ia ki ahoni ko fat fo no fo o fa malo la het ke mo tol mo ka mai proclama ta tala no fa no ki nga yongo ko ia pe me piven pikal fika pe mo tunga ko ai hopo ko ia I primary ko itonga pe ko di no mo ma pe ngai fa matala fa pena e ngole re et ke te motol ko fa mo mo et ke te motol mo komen fe hu I mai lo tonga proclama ka be ke te lava ma ha fu fa mari ke lava fa va kai kiai ko nga ku la he pite ngai me ke issue ko ne hopo ka sai be ko nga ku mai no pe ke te motol wi ka ha u te tau te foki mai pe I he proclama ko ni ko fat fonua fo o ke fa hoko atu ai tau proclama ko ia I he wike ka hau. Taim tatau o ku fai pe fra malo ke kina tolu ko ia. Nau sponsor tau proclama ko ni ke lava fa hoko atu I he wike ko toa. Beta tot fito ki he kautaha finance ko ia ko South Pacific Loans. Whaka malo lahi atu ki he Static to Bow pia mo South Pacific Loans I ho mo kei hoko atu a hono sponsor ngahi proclama o atu pe me Vipon Media ke lava ke a atu ke tingi ke kainga ko toa pe una whanongo e tau ngahi proclama I ho o fie mau no fie mau ha paanga whawawave fie mau ha whainga paanga ke totongi ha mo ua whatau ha o merere peko e hape ha whainga fie mau o ku kai ke ngalo e tingi mo tolu ona ngalo e tingi mo tolu ai South Pacific Loans ko kautaha ko lawi tau e nau whaifatongia tau kainga Pasifiki, tau dat fita ko tau kainga tonga. Pea, mo Static to Bow, fika o whakamo ui, koe nau asia tu pe iha screen, no valu ngeau. Valu valu, hiva valu, valu valu. No valu ngeau, valu valu, hiva valu, valu valu. Lea ke Static to Bow, iha vawe taha peka taha ene kau ngawe. Koe pe, ai whanau tonga unau ngawe ai, e tēnā ulawa tokoni atu kia te koe. Kau ke whia tala noa hanga tonu pe koe ka stare. Koe whikaena. Noa valu ngeau. Valu valu. Hiva valu. Valu valu. Thank you so much. South Pacific Loans. Koe kautaha koe ia. Koe whare kolo wala. Koe page facing. I loto nuk alofa. Hanga pe koe ia kia tau mo pe a building. Au kana au kei popoa. Hano totongi koe ia. Sponsor ta proclama. Oa na ke... whakalaka me ai. Hoku nau lotonga ngā ue, I he taini ni moni te ke tona. Te ke lava wakai ke tingi nau. Ke nau ngahi wala ko ia o atu ki ai. Ko na uta fo o mahalo ko ostu uta mo ia I tonga. Ke uta ko ke whame, sapat whae, sapat tamai. Aratu katoa ia, te ke mau katoa ia me he nau whare wala. Oe page facing I loto nuk alofa. Hoku nau popo, ki hono whapaanga ko ia e tau proclama. Pat whanua fo o, Pea mga hi proclama kehe o watu miheni, kapau ke ko tokoni, kapau te ke whatau hao wala me te kinau tolu, e tokoni au pito ia, ke hoko atu a hano tokoni iko ia ke o atu e tau ngahi proclama pe miheni. O ku whia maa ki kau ngāue ki loto o kalani, ko e ngāue ko ni ko ngāue leipa, kapau ke nofo ofi mai I he wahenga North Shore, pe ko West Auckland, o ku whia maa uwhawawawe ha kau ngāue ki ai, e lava ke whetu tak me peke te au, I he noa wataha, ua noa nima, noa ano noa fitu, ke te tala noa ki ai, o ku reiti, o ku whaafofa pita reiti, lava ke mauha o hao ngāu e ai, ka koe kia hao ngāu e whahoko, I heni, e lava whahoko he ngāu e koe ni, te ke lava peo tā me ke te au, ke te tala noa ke whahoko e, ke huo ngāu e ai, koe houa, me houa ia, whanoa ke hono noa he wike, koe ke te ose ngā ue ia he māmani koe ni ko hupeo ngā ue ia ke au ke pāpahia. Telefoni mai, no wataha,
ua no anima, no aono, no afitu. Malo apito ho mo mea mai, ka tau toki whilongo aki, i he wike ka hau, i hoko te tau proklama.